Nawe MC wa ward ya municipality Caleb Mutethia Kibuko ugite ubangania bwa budget iria bathithitie iteguna mbunge ya Meru kana obisi ya ngabana endi ni mumeru wonthe ukagunika. Augite budget iri iritegera mirandi yonthe iria bakwenda kuthithia na kuu ni kuonania gote ward kinya imwe igatigwa nyuma kiriwiti na mbere. Nongerete bathithirie gukurukira ugambi bwa mwingi ukonie baruga iria yumite kiri mutari mathabu jakigena kana control of budget augite bakandika machokio jao kiumia ki na kumutumira. Nawe mwandiki munene wa clinical officers Meru Moses Bayene augite rwangirwa ugima rukagunika muno na budget yejenga ukano na umbere. Mwandiki wetu wantu mutugikare na rugonoro na njirendiku. Mwankira na rwa ni kuonenia nkuchanyo gatigati ka mbunge ya Meru na rwangirwa thirikari ya ngabana Kawira Mwangaza kiri banjeti ya mwaka jwa ngiri ijiri mirongo iri na inya gwita mwaka jwa ngiri ijiri mirongo iri na ithano. Aria mbunge ya Meru bari mutatara jwa kuthithia banjeti ira bekite kigina na murandi jwa kyo ira ni program based banjeti na rwa mono barwa kumakiri waziri wa kigina ja Meru ethira gituma mbunge akiuga county fiscal strategy paper itathingatirira watho igikurukwa na kinya baruga ingi onekana kumakiri control of budget itumikire kiraki wa mbunge ya Meru ikiariria baruga ire atumini waziri wa kigina yegegitara gukurukia county fiscal strategy paper na baruga wikionania machokio nija kwendekana gwikinyira lamisi ya kiumia giki. Aranandi akiaria MC wa municipality Caleb Mutethia na ugite budget jethithitwe itikwendera rutere kinya rurikura thirikari indi ethithitwe iri na moroto jwa kuguna mumeru bwega ethithitwe na interest ya assembly kana ethithitwe na interest ya executive. Itemized budget ethithitwe ina interest ya mukari o Meru na iro kwendi kuria antu betu kan kwendi kuria mtura o mipinga kanko ndiko kwaria mtoro kuona daira thithitwe buthuku atibati gupinga document abati gwitaga tege mbie ki document ira kintu kiria kuona kitibati kuthagi ki document iu agatwira twagita twamwikira kiria kuona ikyo kibati kuthagwi kiyo ko executive governor and the like uro kuigwa document ira eta bati kwithwa iyo nonto jani municipality ndenda mbejambirwa ogwita bobo twikire bobo but at the end of the day mukari wa municipality gintu kiria kwenda arenda 45 million. Bayeni ya Moses urane muandiki wa Kenya Union of Clinical Officers ja Meru na wakiuga budget jenga bana Mwangaza kuregana nayo nithirite gitegera bunene rwangirwo ugima ba mwiri na to bari request ni kenda bomba kwitha bakiandika bakireta budget ya kuandika mandaktari 200 million bareta nito barombete mbeje cia promotions baikira 300 million na reo atu tukomba kwithira tukiona mbetira na executive implement bureri kumanisha tutithia twina ndo na thirikari na tutithia twirita mugomone budget ira ni umbete kwithira ikialilia thina cionthire ciendene machibitari yetu ya maturene imbonete kwina mbeche nyingi muno cia lokitirito ku improve services ya ciendene dispensary cietu kwina improvement ya level 3 nyingi muno kwina mbeche nyingi every MCA na la cia level 3 yewe akalilia dispensary yewe na riaba kuwa budget ya wekirwa ya services cia ithimi riaba kawa laboratory services ciombe kureto ndene dispensary fulani kana health center fulani kwene nya kuongelo mbecha cia kura ndawa itonera MCA zibombete kuongela ibombete wekira mbecha cia kura cia bagi kirite mbecha cia kwithikira reagents cia ithimi ire reagents ciomba kwithite kuonekana cibitari muno ibekirite mbecha cia kuandika mandaktari ya Meru mantu atumbite kwitha tukithetera kukumanisha budget ire komba kwitha ki implemented burekari mwananchi kawida kethetheka muno na batwe ituriari muno ria tureibirwe executive itikwenda budget withe ikuruka niro mbara bayena kiringa bana Mwangaza gwitikiria budget jethithitwe ni MCs bambunge ya Meru akiuga ni yeri na uguni bunene kiringithana na budget ire gutumika thaiji gavana wetu akikuma thirikari ne wite we equip all level 4s na choka wa equip all dispensaries niyo imwe ya manifesto yewe ira nkumenya bwa ya burekari na kuni kuromba
na tutwanjirie nkuchanio na andu atia budget na ria budget ira keite ututethia batu twi mandaktari keite utethia batu twi wananchi na wananchi bonthe abari ingwitikia thirikari executive kwamba ku implement budget ira tutumba gwitha twi na ando na tutumba gwita mugomone. MCA Karebu ariuria Mumero mono mukari wa kuma wandine yawe uro kwigwa tengari ne budget ira bathithetia kigena kia milioni 45 uro kwenda kigena kia budget kina maikinya milioni 15 na muandikire baruga mikio bisini yawe na wakethira kijo kia baruga wa mikie mbunge ya Meru uro kwigwa arenda 15 million na the petition am petition de representative owe miki assembly mbuge municipality renda 15 me but I can tell without even a total of doubt that akaribe tuba municipality barenda 45 million na ibongo bugirimbi kwa kwenda gwikirwa kim budget ira tuthithia so ndikwenda gukaraja akatukuchenia ndeji na ndera aindi ankwenda kuga the interest of the people hiyo ni otukaritie and not to kendelea karia and on personally I won't be coerced kurego karia that interest nonto ni ontariri ni mukari uro ontarire kwa conversation ya anogia Ameru bigo batu kwenda budget ya 45 million. Let us come again and start doing another budget athragu sheria gwitikiri but imbije that one is what under the bridge na muthiene Karebu aruga tambunge ya Meru Bakari tamwerekera jojo konie barugerera andikirwe ni control of budget kiumia giki. By Monday we know what will be happening. We will also be responding to that letter ira irandiki ka irere umite kumagi control of budget. Ke report ratotosha wero weekendi rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.